Možete da dođete u dom kad god poželite, da li u 4, da li u 5 ujutru, samo je potrebno da imate karticu i bukvalno vam niko ništa neće reći. Što se tiče hrane, u domu hrana isto jeftina, ne treba puno da izdvajate novca, a i možete da podnesete od kuće sendviče, hranu, od slava, šta god. Nekih 500 dinara je sasvim dovoljno za nedelju dana, čak i 2. Što se tiče kupatila, higijena je maksimalno ispoštovana, tetkice dolaze svakog dana, ima mnogo tuševa gdje možete da se okupate, tako da nije to toliki problem. Naravno, druženje sa cimerima, ja sam hvala Bogu dobio nekog pametnog cimera. Ovdje mi on deli savjete, ja mu pričam svoje probleme u vezi TikToka koje on ne razume, ali opet je tu da pomogne, da da neki savjet. I naravno pričam u sve tračeve TikTokerima, znam, ne može nikome to da kaže. I ovdje uživam, osjećam se bukvalno kao kod kuće. I posljednja najbolja stvar, ako želite još lajkujte video kada se okupate ili ako vam treba nešto, a nemate, tu je uvek cimer da ima tu stvar što vam treba. U ovom slučaju meni je trebao fen.